nde o wonno ha o nawi o yiide temdere e nogay gollaji makko heɓi duuɓi 90 haray ɓe heɓi ɗon ɓiɗɗo on ɓiɗɗo woni ha woni telen duuɓi 2 ma duuɓi 3 Allah yamirimo inni an hirsanan o ɓiɗɗo hirsumo jarrabuye molanaɗo awa duuɓi ɗin towi lo'ere nden ari ko ɓikku ngotum woodi kun kadi wi'ama koyo kun hirse Allah subhanahu wa ta'ala jarribimo yamirimo yo waɗu ɗum kono waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala o yeti suratu safat o inni inna hadha lahu albala'ul mubin o wi ha ɗum ɗon kanko tigi jarribiɗo mo woni ko jarrabu e ɓanguɗo ha o addi ndiɗo ngaari baali wano ɓe wiiri noon ko defte tafsir ne'andi ka nder aljanna duuɓi 70 hindi ne'a ton jibril alayhi salam o yehi o addoye ndi o surti annabi ismaila alayhi salam o surni ndiɗo ngaari baali oɗo annabayo makko andaali ko ɓiɗɗo na ɓiɗɗo makko o hirsi tawi ko ndiɗo ngaari baali haray ɗum ɗon holli wonde oɗo layya ko hittuɗo koɗo waɗi si karama koɓɓe hino mari madhabuji 2 e oɗo layya e jumhur Abu Hanifa rahimahullahu ɓe maaki oɗo layya ko wajib oɗo layya ko wajib fi hon ɗum Allah wi'i fa salli li rabbika wanhar juulu yani ɗum ɗon ko yammirore karama koɓe suluɓen inni al amru yaqtadil wujub yammirore ko ñawata ko waɗɗagol kanko Abu Hanifa rahimahullah o maaki ɗum ɗo ko wajib o addi hadise kaniraɗo maaki kadi man kana lahu sa'a kala wonɗo marɗo yaajende o ronki layyagol yani haray o acci sunna on aw kama kala sallallahu alaihi wasallam holli ɗon on marɗo yaajende o salike wadde haray tigi tigi on haray o falji jonnon si tawi woniri noon Abu Hanifa kam maaki haray oɗo layya haray oɗo ko wajib tuma nde wonno jumhur on yaari ko ɗum woni imam Malik imam Shafi imam Ahmad e ɓeɗo jangana kuɓe Abu Hanifa ɗiɗo Muhammad bun Ash-Shaybani e Abu Yusuf ɓeɗo tawti jumhur layya ko sunna muakkada ɓe inni ko sunna tentinaɗo ɓe addi kamɓe kadi dalil kanilaɗo maki sallallahu alaihi wasallam si tawi lewru donkindu dariki neɗɗo faalama wa arada ahadukum an yudahi goɗɗo e mon faalama layyagol fala ya'khudhu min sha'rihi wala min jasadihi shay'an aw kama qala sallallahu alaihi wasallam yani si nduɗo lewru darike goɗɗo e mon no faala layyagol wota o ƴettu e sukunu makko ndun e peɗali makko ɗin hay e hunde ɓeɗo ɓe inni wiwgol ɗon arada no holli ɗum ɗon wona farilla wona wajib ko sunna muakkada kamɓe jumhur ɓe jogitiɗo ala kulli halin foti ko wajib foti ko sunna muakkada fof ko diina ka yammiri mo waɗi haray mo mari baraji molanaɗi ko ɗum waɗi ɓe inni koyinte layya koko hirsete ñande donki taqarruban ila Allah ka ɓattagol ka Allah nelaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ala hay goto ala golle goote waɗanteɗe nden ñande Allah subhanahu wa ta'ala hara himo weltoyɗen golle ha hewti hirsangol mo ƴiƴan ɓe maki ƴiƴan ɗan hewtoyey ka Allah si hirsama ko atti ɗan hewtude ka leydi Allahu akbar ha ɓe maki kala hirsuɗo foti ko dammol foti ko nagge foti ko ngeloba ɗum aroye yammar qiyama hara hino wondi e galaɗi muɗum e kormoje muɗum e leeɓi muɗum aroyey hara kala teral e muɗum hino mari baraji 10 joni holli haray ɗum ɗo koko hana waɗede koko hana ñentinede annabi Ibrahima waɗi nelaɗo wiyama yo ñentin tuggama nelaɗo taggama e men
enen kadi hiɗen hani ñentingol oɗo sunna نعم hara neɗɗo laataki welsindiɗo ha o ronka wadde ɗum o eto o waɗa ɗum ɗo embere simo hippa haray ko ɗum waɗi masala ɗimmo ko yewten ko en andi ko honɗuginete layya ko hirsete ñande donki ka ɓattagol ka Allah subhanahu wa ta'ala نعم haray no ñawore mum en yewti ñawore muɗum nden ɓurɓe ɗude ɓe yahi layya on ko sunna tentuɗo ko ɗum noon kadi woni ko tabiti e sahaba ɓen haray ko on ɗon masala woni raaji ko on ɗon jicci ko sunna tentuɗo en andi noon si wiyama ko sunna woɓɓe goo hino faami ɗum hay sa waɗali subhanallah anda ko alkitabu wa sunna al qur'an wal hikma wonte hikma ɗon ko sunna faanda en andi haray sunna on hino duwa gollitirede si goɗɗo tun yawike sunna o yawo o inna kanko ɓay ko sunna o waɗata ɗum hino wona sabu ko waddimo e joomi makko ko waɗi ko Allah subhanahu wa ta'ala neli nelaɗo haray en andi ko ɗum ɗo jumhuru tabintini wonde ko sunna tentuɗo kono neɗɗo ko yo wakkilo waɗa haray ko ɗum oɗo عن ابن مسعود البدري قال لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن يحسب الناس أنه أنها حتما واجب يعني أولو أبي مسعود البدري أولو mo yewta fi oɗo layya o inni oɗo layya ko sunna tintuɗo o wi ha wo a pewmi faale accugol ɗon hara waɗa ɗum sabu fi wota yimɓe ɓen sikku wonde ɗum ɗon koko waɗɗi accuɗo wo heɓay bakkatu mana ɓe konfondamo e honno ɓe konfondamo e accuɗo farilla ɗum ka tentingol wonde ɗum ɗo wona farilla haray ko sunna قال ابن حزم ولا يصح أن أحد من الصحابة أن الأضحية واجبة يعني ابن حزم قد والتي ندن فيره وفي هراي تيجي تيجي أون أو لايا سلا على صحابة هاي قطو نكو واجب joni sen andi kon ɗum inete layya ko dammol hirsetekol ma nagge ma ngeloba ñande donki hara julde hara kadi juulama gaynama hara yahama ka iidi artama yani naɗo make kala hirsuɗo man dhabaha qabla sola kala hirsuɗo ko wona ko atti julde nden haray ko tewu wona layya kala hirsuɗo ɓaawo julde nden haray ko honɗum haray ko layya ko yonti accu ha itte arte iwte ka iɗi joni noon ko ma kadi yewten ko dammol façon honkol hirsete ko duuɓi jelu ittama e hadis jabir ka o maaki nalaɗo maaki la tadbahu illa musinna illa an yasura alaykum fa tadbahu jadha min adan o inni jabir wi nelaɗo maaki wotta on hirsu si wona musinna musinna ko kolɗon dammol hirsete si tawi no satti heɓugol ɗum haray hirse jadha min adan jonno ko ɗum te musinna si tawi ko ka ngeloɗi ko ngeloba marmba duuɓi 5 ko mba wiyete musinna sikko ka nayi ko nagge marge duuɓi 2 sikko ka dammi ko mbewa mba hitande ko ɗum ɗo hirsete ngeloba mban duuɓi 5 nagge ngenge duuɓi 2 mbewa mbamba duuɓi hitande ka baali ko baali ngi lebbi ella ala kono ma ɗum ɗon timma est ce que no yimɓe ɗiɗo hino duwa yimɓe hino duwa kafidugol hisugol layya hino wawa kafidugol ko sunna ko sahihul bukhari ko sahihul muslim fillama sahabaɓe ɓe kafidi ɓe jeɗɗo ɓe kafidi ngeloba ɓe hirsi ɓe inni si ngeloba sendama laabi jeɗɗi partage ji jeɗɗi ɗum ko dammol hawrata jeɗɗo no kafa ɓe kafi ɓe jeɗɗo ɓe soodi ngeloba ɓe kafi ɓe jeɗɗo kadi ɓe soodi nagge ɓe hirsi haray ko kafidugol ngol kosi ko nagge
ma ɗum ngeloba mban oɗon dammol kol haray dammol kol ko goto pet joni noon no gasa goɗɗo lando wonɓe gaɗatoɓe ɓe lando est ce que no sella ka goɗɗo wona toon goɗɗo layyanomo ga hi no sella ka waɗa wakil halfina goɗɗo wano nodda ɗo joni tokoran ɗo inna joni cheikh Mahamadou Julde haray mi hino lan naɓude ɗum mbuuɗi 4 millions sodane lan ɗon ɗon nagge layyano ɗum mi ma sonnele lan ɗon dammol layyano ɗum mi joni noon ka kadi kalmo koɓɓe ɓe yeddodiri est ce que ko ndi ngaari baali ɓuri moƴƴude ɓay ko ngaari baali oya sottirano ɓay Allah subhanahu wa taala no wawno newnan yamirgo mo yo addo e nagge ma ngeloba aljanna kono o addo e ngaari baali joni noon ko ngaari baali ɓuri moƴƴude kako ndiɗo kako mbaɗo ngeloba woɓɓe wi ko ngaari baali ni ɓuri moƴƴude kalmo koɓe go wi ene ko ngelomba dalil maɓɓe on ko Allah subhanahu wa taala wi wa fadaynahu bi dhibhin adim min sottirimo kanko annabi Ismaila alayhi salam hirsateri mawnudi ɓen si woni ɗon ɗum bi dhibhin haray ngaari baali yakfi kono ɓe wi'i haray tigi tigi on ko ngeloba mban ɓuri ko waɗi si ngeloba aroyi awa e galaɗi mabba e honno pardon e honno e leeɓi mabba on e kormoje mabba on tawi ɗum fof hino windana e mum baraji ɗa baraji ɗin ɗuuɗay ɓe inni haray ko ɗum no ɓuri moƴƴude kono noon si ɗum ɗon heɓaki feere nagge heɓaki feere ngeloba heɓaki ɓayene nga ngeluɗi ala ko nayi woodi joni noon mbeewa mban e baali ngin ko honɗum ɓuri moƴƴude ɗon siko ɗon haray ko ngaari baali ndin ɓuri moƴƴude ko waɗi nelaɗo ga'i baali ɗi hirsunoɗi ɓenni ko ngaari baali ɓenni ko kabsayni akranayni ko ga'i baali ɗiɗi marɗi galaɗi juutuɗi wo ngaari baali ndin hino ndaara e ɓaleeri hino yaha e ɓareeri awa hino jicco e ɓaleeri ko ɗum hadise mo faandi ko ngaari baali ndin gite ɗen mogo gite ɗen no ɓawli koppi ɗin no ɓawli kormoje ɗen no ɓawli ɓenni haray ko ɗin ɗon nelaɗo layyani no layyinoɓe maaki ɗiɗo ɗiɗi mi layyiki ɗi hoore am mi layyaniki ɗi hoore am e kala mofte am ɓe heɓaali ko layyo ɓen en andi si tawi a heɓaali few ko layyoɗa hara a heɓaali fes a natata nokka a yaltata jasa ɓay koye fulɓe fuuta hiɗen nana ngal pural ala piye meme hay kunna hunka lingi fuuto ala ka rewra haray nelaɗo layyenike ma kono noon a yayno ɗo a ala donc kin on feƴƴa tun jibinaneɗa bobo yaha ñawloyoɗa dammol ayi ɓeynaye ko a wawata ɗum lebbi jeenayi a wawata ɗum a addanimen dammol kol yaha ñawloyoɗa ɗum ka layyaɗa kam fof ko sunna ko tabiti wurin ɗum ɗon no tenti ɓuuri ga denna mboɗon oron ka wadde haray haray ko ɗum waɗi on jarama tokra haray weltanama haray ko parti gotum kopuno nanen fi ɓene wonɓe ɓen ka yaasi haray ka makuɗon ɗa haray hino sella kami anniyano on honno kami wi'aɗo joni haray mi anniyanike en golɗo dammol kono sellata ka wi en golɗo dammol ko en fuu ko ɗon fillitoto ɗon seeɗa ɓayari kupaniɓe ka yaasi si arten ka ɗakke hara wiɗen kalmo koɓe wi koyen fillito ko karmo koɓe maaki kon fonti deftere nde bon ɓe maaki wonde dammol gotol yonata yimɓe boyi kono an jooma ɓeygol nden sa soodi dammol gotol hay ko kolɗon marɗa feere muɗum ɗa waawi wowlande ɓeygol nden haray mi layyanike en kolɗo mi heɓani en mi anniyanike en kolɗo no wawa yonde inchallah kono wonde on fof haray o layyike mo ɓe layyi hay marnoɓe ronka wadde on fof o layyike haray on fof on windama kala ko on layyiɓe hibbuɓe ƴiƴam kolɗon tu yonata haray wa awa ka juurugol fure innugol si woɓɓe waɗi haray ɓorti woɓɓe haray ko ɗum ɗo kala mo koɓe wi amma nagge ngen e ngelomba ɓe inni haray ɗum ɗon
yonayi ka yimɓe jeɗɗo kafa inchallah haray nam ok tokora kaka mako ɗon ɗa kadi fi ngaari baali ndi honno makiɗon ɗon e honno e mbewa ɓan ko ngaari baali ngin ɓuuri moƴƴude ɗon noon entre hara ko baali kono hara na ngaari hein on faami hara honno hara ko deyi ngin ɗon kañum kadi e ngaari ngaari mbewa ɓan ɗon kadi haray ko onno hara si tawi ko ɗum ɗon haray ngaari mbewa mban kadi hino yeɗɗa ɓura ngin deyi ɗon inchallah haray ko ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon ko yonti yaw suɓo si tawi on ti heeɓi ngaari baali ndin ƴetta ndin ɗon hoore mbewa mban si tawi ngaari baali heɓaki fewi ko nenira wi heeɓi ngaari mbewa yeɗɗundi no dariɗa hein ƴettu ndin ɗon par ce que Allah subahanahu wa taala ko yamiri en yen ittu sadaka koko kelɗi ko yeɗɗi kon ko ɗum en aroye joni ko ka hirsete ɗon ko honɗi hirsete haray hikken ɗon on mawdu en yewti wa'utu hirsete ɗon ko fewndo hara iwama ka iidi joni noon ko yonata hirsugol ko honɗum e sifaji dammol hirsetekol ko landi haray ko ɗum ɗon wonɗen e arde e muɗum haray hino musidɓe julɓe tedduɓe on weltanama on jarnama fota yo allahu subahanahu wa taala on yoɓon ko ɓuuri moƴƴude joddi ko tolimoɗon ka radio Tamata FM immorde koloma haray yiɗon weltana yiɗon duwana yiɗon jarna fota haray ko tolimoɗon haray yiɗon gueli yiɓe ma kande on ɗo fi oɗo layya haray noon ɓayno heddi balɗe nogay yon tigui préparo hayso koyo wallinir mbuɗɗin seeɗa seeɗa haray noon fi o heɓali o taw ata ko isiraɓe ɓen deyi wiwgol wondema haray tigui tigui on ɓayru yiɗon joganilan gueɗal jo han on haray ko ma addon komi ittirta layya yiɗon gueli woɓɓe go kañum kadi ɓe tentinay gon sengo ɗon ha tentina ha tentina ha tedda haray ɗon ko watta ngoliɗa haray seydna ali ɓe maki radiallahu anhu yo allah yurmeɓe kamɓe seydna ali amin yurme suudu nelaɗo ndun fof gonɗinɓe ɓen iwtiɓe ɓaw nelaɗo ɓen yurme khulafa ɓeɗo tattoɓe seydna bakar seydna oumar seydna outhman radiallahu anhum ajmaina wa ardahum ɓe maki kamɓe seydna ali ñamirino men nelaɗo allah sallah sallam an nastashrifa al ayna nde men dartata guite ɗen noppi ɗin yo men daaru kol dammol kol men layyoto men daaru guite makkol on siko ko yi'a men daara noppi ɗin men daara awa fii makkol on fof hara ɓe yamiri men wota men layyo dammol kol noppi mum seekor yeeso wona nowru ndu hara seekora ɓaawo wona ko noppi ɗin tufi wona kadi kol ala ñiiƴe kol dammol ko ɗum ɗo woni sartiji makkol o nagge ngen wo ngeloba ma wo dammol kol wo fof ko ɗiɗo sartiji har na laƴƴey kol wona nawnukol wona kol nowru mum taƴi ma wona kol nowru mum seeki ma wona kol aladu muɗum seeki he ko ɗum ɗo woni awa ɗi oɗo sarti ko ɗum ɗo woni oɗo sarti oɗo layya yo wonu haray oɗo layya ko hissuɗo e ɗiɗo piiji fof si woni ko hissuɗo e ɗiɗo piiji fof haray ko oɗo layya wi'a ko waɗi ko Allah subhanahu wa taala wi en woni lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o yetta ko dewal ngal ha naf konko yiruɗon ko so nafki konko yiruɗon haray on yettike dewal ngal sina ɗum o wata yettagol dewal ngal haray ko ɗum waɗi ko ɗum ɗo woni ko hani ko on tigi wattanta yiɗi ko so on tin yahi ko yo ndaaru moƴƴa o ndaara ko tawata mo okkima o jaɓay o ƴetta ɗum o warana Allah ɗen andi hay naka layya ɗon tun kala ko tawata ndeɗa okka yo taw hara ndeɗa okka koko laaɓi kon koko moƴƴi kon okkata hara naya okku ko okkuɗawo haray ko wano noon bide aji kadi hino waɗa e ɗum ɗon noon ɗokora bide aji ɗin go'o ɓenna ko salligugol dammol kol allahu akbar amma kan siko lootugol kol har kol laaɓa prépara kol loota sabunde loota kol ha kol laaɓa pos
haray ɗum ɗon ella ala e mum Naam. kono addugol kol salligakol ma ɓe ngure nden fof jogondira ɗon waɗa hoore waɗa goɗɗo e goɗɗo siko sonnajo on hirsata layyoto ɓe inna gorko hirsowo on ko yo ar o jogo o jogo gorko on o waray ko kanko hirsi ma o joggo junngo makko ngo ma ɓe jogondiya ɓe waɗa ɓoggol kamɓe ɓe ngure nden fuu ɗum ɗon ko bide aji ma anzalallahu biha min sultan wandi ngal ɗo dewal ko yo neɗɗo on waɗir no wi'ira noon o waɗa fii nelaaɗo waɗi na yo waɗir fii kartuye on fof waɗi na he non min ɓiɓɓe an onon ma addon ko mi layyoto kon ma ɗum hara mi huuɗi on alaji kaari en ko minen woni gore ko minen hajjidoyi ɓeɗo fof layyike min mi yaaki ɗon ko faljere molana ko fii Allah waɗirta fii kadi mo layyike o layyotako e ɗum kadi ko ella molnaɗo way fiɓi kadi mo honno mo darna o layyetako mo fiɓi kadi sukajo suka ma sonnajo o layyatako mawɓe makko ɓen ɗon ɓe heɓali ko ɓe layyora ok mo fiɓi ɗum ɗon fof hara ɗum fof ko ellaji ɗum fof na ko haani koyo on tigi layyo si onti heɓi feere koyo onti waɗu na yo onti habbo goɗɗo na yonti ndaaru goɗɗo na yonti waɗir fi kaari en waɗi na yonti waɗir fi yo nane ka suuma eka julde on tigi habbata ko voilà kadi ka layya faljere kadi no waɗa ɗon en andintinayde goɗɗo hara ko dammol gootol o layyoto o mooɓa fami makko o fap o nelala wonde hay o faale hay wonɓe fuuta ɓe yoɓe moodi mooɓa ɓe hara sigol dammol ɗon hirsama mo ɓe ko kuccu gotu heɓata wona noon ɓeɗo tun duwa heɓude kawtal ngal no duwa heɓude ka suudu no duwa luttitude si a andi ko layyotoɗa kon ko nagge ma ko dammi buy hiɗa yaajira a wawi noddutugol jamma o wurim siɓɓe mago ko ɓuri wondude e nafoore nde ko ɓuri wonde e teddungal ngal siɗa mari coggu dammi buy ƴetta dammi go naɓɓiraka maɓɓe odi ko ɗon ɓuri laɓede naɓa ɗon bappira e mano ɗo babira e mano ɗo kotira e mano ɗo inna joni dammi ɗin e hinuɗi ni joni ko dammi tati kola yeeya ko bappanto ko yeyaka kotto an jana on to ko yeey wonko an ɗo sendito ɗen woɓɓe ɓe yarɗa woɓɓe ɓe yarɗa kono darugol ɗo dongal yimɓe moɓa e dammu gotum ka konnagu waɗe ɓenne he ɓenne bappankari nde ñande Allahu akbar pellet créa ɗon konnagu molnagu konnaguji haray ɗum noon ko ella haray noon ko min fandori ɗo wona saabu to goɗɗo deyi ko yo yimɓe ɓen faamu piiji ɗin nde ɗa waɗa ɗi a ndaaray puisque ɗa habbi baraji ɗa habbi baraji analyse hara a haw jaali sa hawji a yanayi ka aduwa ka yande haray kadi ɗon to kora ɗon geeli ko feƴƴi ɗo ɓay hare laawi ɗin no uddita yo Allah newon ɗi uddite kadi e ngal haray jama on no jikkini moƴƴa senagol ka men en waɗoya toon layyaji ɗin ɗum kadi no laaba no foti ha kono noon si iɗa mari moyen accu ga an kadi layyaneɗa si yaha noon tawtoya mawɓe ɓen ton haray wallitoɗaɓe ton e fi layya on wata wi an ɓay a yeehi ton a accata ka maga layya itte ɗum kadi haray labaka inchallah ɗon kadi haray ko ella haray on nam mi anda so tawi en udditata antenne on waɗen ɗum honno no gasa woɓɓe wallitoto en e fiiɗiɗo ellaji no ɗi pottora e no ɗi dogira e no ɗi iwira inchallah haray numéro ji ɗin ko 628 49 75 83 kaka tamata fm wonɗen haray tamen fi oɗo layya moƴƴa joguitoɗen fi ɗum ɗo moƴƴa watta wi'u tigi tigi on siwa haray ko fino préparire waɗi si wowluɗen fewno ɗo andi woɓɓe ɓen si anditina kara hamɓe famirta kara hamɓe anditirta haray tigi tigi on hiɗo weltana hiɗon duwana hiɗon jarna fota yo allahu subahanahu wa taala o malnu en yo hisin en yo okkor en kala ko nafata gadna e lahira o danda en kala ko lorrata gadna e lahira haray tigi tigi on hiɗo weltana hiɗon jarna fota haray miɗo wiya on assalamu aleykum wa rahmatullah ko tolimoɗon ka tamata fm nam haray ko wana noon kadi ƴetten ɗo mawdu goo ko yowodiri o layya on toujours ma hen ka fi hirsugol ka fi hirsugol ɗiɗo layyaji haray ko honno hirsowo on ko honɗum o wi'ata yo sonnajo est ce que no hani hirsude ko ɗum ɗo wonde yewtude haray ka hirsugol ko yo innu bismillahi wallahu akbar hanelaɗo ɓe makayno
بإن بسم الله اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي اللهم إن هذا من بما كاين سونتي كاري ووليد نينتني به وإن بسم الله مفدري عند الله والله أكبر اللهم إن هذا منك ولك دونكو دوكو إمرد إما mi waɗani haray ko ɗum o wi'ata o laggo kiiɗo laɓi haa ki wela hara o hollali kadi ko hirsata kon o ñammina kadi ko hirsata kon o yarna o fowtina so hirsa hara o piyali hara o dasali hara o luubaki he waɗen ɗon tan mbihi gooto wano hirsoɓe nayi ɓen yoɓe ɓe wattana yili nayi addeteɗi ɗin ɓay o yesayi feƴƴuno ɗi tonge nangoyano si laamu si minterɓe ɓe walitanoki ɓe hendatano ko nge few allahu akbar haray wattano yili wiya wattana yili addoɓe nayi ɓen ɓe meesira moƴƴa ɓe adda andi nayi no woodi hara ɗi harana yimɓe ɓe ne'i ɗi o kanji ne'i hoore majji ka burure min no miɗo andi fi nayi par ce que mi ayni nayi meɗen marno nayi miɗo andi fi mum nagge nge ne'aka na an ne'i nge ko ka burure nge ne'i hinge serti e nayi luttuɗi ɗi andi si hattu kanga woni nagge ɗon kono so tawi woni nagge kadi hara ɗon feƴƴiti nam haray kadi yoɓe watta yila moƴƴa kadi e tokora e dankagol ɗi kadi hara ɓe lettal ɗi ɓe soñji ɗi ɓe tampini ɗi panɗi ɗum kadi ko ella molana ɗum kadi ko ella molana haray wanono kadi duyɗi ɗin kadi ɓe wattana yili hirsugol duyɗi ɗi nam nagge ngen sigge duyge ma dammogol sigo duygol ko ɓuri moƴƴude ɗum ɗon doyi addi tawi hino duñi no wawi sino mari moyen sansugol ɗum ɗo yaaha ƴetta gongol addama gon ɗon jogano hoore mum harimana hoore mum hara ɗumannaki haray ko wana noon hirsugol ngol sonnaji no dagui ka o hirsa no dagui ka sonnaji on hirsa ko woni no woodi e woɓɓe ɓe wawata ɓe maragol beelol cuucangal haray ko yo addu kanko sonnajo on o adda gorko ko hirsanamo hirsanomo hara ko anduɗo hirsugol pellet piiji ɗin fop koyo onti suɓo anduɓe ɓen ɓeydite makogol ko jangguete kon hirseto ko ko yondi inno bismillahi wallahu akbar allahumma inna hadha minka walaka allahumma inna hadha allah ɗum ɗo o minka ko e ma ko e immorde e ma walaka ko an kadi mi waɗani na goɗɗo yo mantan na hay hunde haray ko wana noon hirsugol ngol jonnon si onti hirsi ko dammol ko honno onti geddata buusejo on arɗo buusi on o ƴettata kuttirɗi e mum few nayo hirso ƴetta hirside nden wanna ɗum ɗo ko min o ƴetta goɗɗum o wallinta ɗum ɗo ko dagata ko ɗum ɗon hes koyo hirsu o gayni ɓe o hirsani ɓen ɓen ɗon ƴetta mbuuɗi yoɓamo koye ɓe landomo ɓe inna ene ko jelu hersirtakol dammol huttakol sendita ngu ɗo tew waɗangu partage ji o wowla ɓe ƴetta ɓe yoɓamo haray ko noon haray kuttirɗi ittatake e muɗum sendugol noon ngu ɗo tew haray koye ngu sende no welti donki no arda tawde enen ka leydi men ɗo yimɓe ɓen ala wadde layya hes ɗum ko ella molana pelle ɗum ɗon noon ko ella tokora wonɓe sénégali ɓen e wonɓe saraliyon ɓen siɓe sifani ken ko won ton kon a tawa enen ɗo yimɓe ɓen no yoori juuɗe layya on ko dewal goy layya ko dewal si kawtal ɓe men ɓen ɓuuri en dewal ayi ɓay ay hay sénégal yiya goɗɗo ɓenguli makko ɗin foppo mo be dammol kanko dammol sonnaji makko arano on ɗimmo on tammo on nayaɓo fop arano mari kono enen ɗo wallahi karamakoɓe wonɓe ton ɓen kadi karamakoɓe jangguinoɓe ton ɓen aya yimɓe ɓuy hino addani ɓe layyaji woɓɓe addante dammi nayyi woɓɓe joyi woɓɓe jeego enen noon karamakoɓe men ɗo ɓen mi ɗuuɗa nande goɗɗo hino ɗowi dammol naɓani ɓe fi ko ɓe hetta layya ma ɗum no ɗowi nagge naɓani ɓe karamakoɓe ɓen ɓe anduɗen wonɓe ɗo ɓen no fanɗi ƴette misal wan docteur Mouhamadou Wuri Bari hafidahullahu wa ra'a wano Oustaz Alassane Ibrahima Sow hafidahullahu wa ɗo ha hadde ko honto yiɗo galle ɗeɓen ta waɓuf
kamɓe waɗi miskimɓe ka hoɗa on andi Saudi on kontata ɗum ɗo no ɗuuɗi o yiya étage ji no darna ɓeyna ɗiɗo ko waqfu lil masakin ɗo noon min mi anda galle hay goote ɗo ɗo miɗo andi galle goote mamum e moggo garo watin ɗon patron ɓe jeynoɓe ɓe daari ɓe tawi ɗen ɗo galle no wela ɓe ɓeydi saggo mi naɓoray ɗeɗo galle ɓe waɗi galle on si woni ha lewru donkiru ndu dariki wiɗen hande ko 19 sabbudu donki si woni lewru ndun darike hara o ittali hay fuy e makko hara o ittali peɗa o ittali sukkundu e makko o fembaki kala ko ittete ka ɓandu makko hara o itta dan ɗon noon ittowo layya e mo ittata fof kato ittowo layya e mo ittata fof ɗum wawi horde ɓay woɓɓe kadi wiya hortade ɓay ittata layya ayi tawi ko ka ngeloɗi woni on ti waɗu ngeloba ma nagge si tawi ɗum ɗo fof ko heɓaki feere mum yo waɗu ngaari balidi haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude arden no ardori noon haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude leer men on haray leer men on ko ɗo wonɗen nanngude haray no wattoyi toon en anditoye noon si ɓattike no wattoyi e muɗum ko hana kon horugol ñande arafa horugol ñande arafa daretewo ɓay enen ɗo ittowo layya mo ittata layya haray no layya mo ittata layya fof haray koye horude ñande nenaɗo makki horugol ko ɓuuri moƴƴude sako horugol jeenaje ɗen voilà horugol ñande arafa ko jeeya ɗum e ko itto koko montata bakkatu ɗurɗo no woni haray inchallah ko ɗo woni daragol ɓay radio ko leere jarama haray 97 21 622 98 97 21 ari ba on ko 664 23 93 34 664 23 93 34 haray ko ɗiɗo woni numéro ji privé an on noon kadi maake numéro mo haray waynano ɗon en ɗon inchallah haray ko numéro an on ko 628 08 87 07 et 664 33 06 56 haray noon o yafodaɓe yafaɓe julɓe o yafana en ardiɓe men ɓen ardiɓe julɓe ɓen fof o kara en kala ko nafata gande e lahira o danda en kala ko lorata gande e lahira rabbana o atina fi dunia hasana wa fi lahirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inchallah haray musidɓe julɓe tedduɓe ko no woniri o weltanama on jarnama fota ka lawol kisal ɗo haray tokora men no weltani on moƴƴa haray hiɓe jarni on fota haray on fof moɗon mi weltani kon min jarni on yo allah on yooɓo on ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haray inchallah haray ko no woniri min faami fi oɗo layya haray noddeɓe landitoɗon ɓe kala kon famali kala ko famuɗon kadi gollitiron haray tigui tigui on hiɓe habbi numéro mabɓe on ɓe makani on so daari ɗon kadi ka titre haray on yiyay ɗon kadi numéro on haray ɗon weltanaɗon jarna fota inchallah haray ko tooli moɗon ɗo weltana moƴƴa yo allah subahanahu wa taala o weltana en yo malluɗe yo hisini en yo moƴƴinan en fiyakuji men ɗi haray yii fi nde ɗo fatunde honno usage shérifa haray no yurmi ha wallahi haray tigui tigui on ko non woniri haray yo allah o malnan o hisina haray ko non woniri haray koye gandu pellet neɗɗo juɗɗo on ka hoore leydi ɗo pellet tigui tigui on hino yurmi fota haray ɓeɗo fatunde mabɓe nden jama on foppu weltanama jarnama haray guila Europe ton kadi e yii honno wawɓe yaltude ka réseau sociaux ji ɓe maka wodi woɓɓe ɓe yaltitali ɓe maki ɗon direct kono hiɗen andi pellet makama moƴƴa haray tigui tigui on o weltanama on jarnama yo allah subahanahu wa taala mallo yo hisinen yo faami ko nani janggude ko gaskan gollitirgol haray kañum kadi continue ɗon joni jento ɗon lawol kisal o haray tigui tigui on oustage ahmad oustage mouhamadoul amin haray ɓe arande en ɗon kamɓe kadi ɓe waɗana en fi oɗo layya ɗo joni haray en ala e kuppude haray en continue kisa mawdou on inchallah haray fi o waw ɓurtude moƴƴude haray continue on inchallah haray ɗo weltanaɗo jarna assalamu aleykum wa rahmatullah na ala gaɗon e jaam alhamdulillah jam ɗum aw haray musidɓe julɓe tedduɓe ko non woniri haray ɗo weltanaɗon duwanaɗon jarna fota haray
ko non woniri inchallah haray heɗon weltana ɗon jarna fota inchallah haray en hewti kadi hande kadi ka jajo men Maimouna haray ɗen préparade oɗo mawdou haray fi tigui tigui on no Oustaz Mouhamadoul Amine yewtira en fi oɗo layya kamɓe kadi inchallah haray ko toli moɗon inchallah haray hiɗon weltana hiɗon duwana hiɗon jarna fota inchallah nani haray tigui tigui on weltanama on jarnama fota inchallah haray Jaja Maimouna ɓe ka lawol kisal no salmina on hiɓe weltani on hiɓe jarni on fota inchallah haray tigui tigui on ko welo welo molanago woni ko wondi